Langsung aja Fajar dari Aceh. Pendukungnya Fajar sekali lagi, mana suaranya yo? Langsung aja kita sambut, ini dia Fajar Aceh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub, fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil usad. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub, fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil usad. Rabbuna al-hadil wadud, fadluhu min wujud, afuhu khairul wujud, fartaji dauman ridha. Fartaji dauman ridha. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbun siwa. Bisa diulang nggak tadi bagian Robbunanya? Iya tuh. Tanpa Tadi- musik aja lah ya. Tadi Tanpa ini saya musik. suka tuh yang pas bagian Robbuna, tapi nggak usah pakai musik. Coba. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub, fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil usad. Rabbuna rabbul qulubi wa huwa allamul ghuyub, fi syuruqi wa fil ghurubi nuruhu yahdil usad. Merinding gua. Pisan. Masya Allah. Ustaz. Ya Allah katanya. Kalau nggak gini, mau denger ngaji dong, boleh nggak? Kayaknya dari makhrajnya sih saya denger tadi fasih lah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata